Kasi po mabalakat, nabat na kami. Paula, pababa daw po din paseros. Yan po yung gawa ni Beba amin naman po. Napumpali ko kong pauli, binugada tambing sa kesalamin. O ini istorya ng Filemon Maga Jr. ing driver ng PUJ a Maronga da kanung uling me masada yang ining October 16 hanggang ating mimiral nationwide transport strike. Biyahing Concepcion Angeles City ing ruta ng Filemon o nang kimpamong syudad ning Mabalacat inabat danala. Anita napin milyaring me balbalya ing windshield ning paboundaryhan ng jeep. Ati naman kanong koordinasyon king karelang transport cooperative ing karelang pamamasada. May gisabi no man kanuna ing biyahing ganingal domo ing karelang ilabas. Ita pong da pong opisyalis mi po, sabi na po, pwede kami po magbiyahe ganingal do. Uli pong kami, bisa kami muna pumanakitan, para ati kami pamadalang anak. Respeto mo sana kanu ing anya waranda kareng pararang PUJ driver. Uling ila parti na no ning metong a transport cooperative a rehistrado king LTFRB inya tatakot la rin kanu king banta ning LTFRB amikas show cause order la oras la may masada king panahon strike. Kung kakayami mo po, bawal po kasi kaya kami eh. Kaya tapos tigil pasada. Makakope na kami po eh. Yak po, sana, makanya po, sana, ay, nga po gagawan niya, makiabe na kami man po. Kilob na po itang alas 3 ng ganingal do, dapat, yun na po dapat gagawan yan. Apagkabalwa na pa ning news team na apat la kanong jeep may masada ding pemugada bandang ganingaldo. Inya naman megpalwal ning statement ni Mabalacat City Mayor Chris Carbo dikil king insidenteng iti merapat king karelang lugal. Kukundinahan kanuing milyaring harassment at paimbestigane iti king PNP nung nino ing mika dapat king pamamaronga. Tutuya kanong meramdam ing transport strike king Mabalacat City ngening abak ning October 16, 2023. Inya ang yang reng service vehicles ning LGU pepalwal na nala. Bang kanitang manantabe kareng may stranded na pasahero. Kabang mapilan kareng in city route a jeep king Angeles City naman pati nga po ning karelang pamikisan metong king strike. Po, nagsimpansya na kami po kaya ni king Ausandan Transport Strike ni dahil kayong pamakisabi ra na tuknang kepa hanggang mapilan mong oras. Yes sir, atin po lumuwal baka kahit ang bandang 5:30 or 6 o'clock na ning panapon, pwede na po mamasatang pasibay. Samantala, agpangking monitoring ning LTFRB Region 3. Bukod king Mabalacat City, maragul mo naman kanuing epekto ning transport strike king Angeles City at mapilan kareng balen ning Bulacan. Aking kaya kayong talasuyoy Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.